Evo još jednom pozdravljam sve i hvala vam što ste došli na današnju konvenciju. Na početku želio bih pozvati gospodina Marka Jurinjaka, voditelja kluba mladih u Donjem Miholjcu i jednog od organizatora da kaže par uvodnih. Pozdrav svima. Ne bih puno dužio, mogu početi sa mali korak za nas ovdje, ali mislim da će ovo biti početak nečeg dosta velikog i zanimljivog i nešto što će definitivno prerasti u tradicionalnu manifestaciju. Ovo je prva, definitivno da ima propusta, pogrešaka i problema, ali mislim da je najvažnija stvar započeti sa ovako nečim pozitivnim, nešto što će privući ljude iz Hrvatske i možda s vremenom iz ostalih dijelova naše okolice, možda i šire od toga. Sve što želim da se prije svega dobro zabavimo na ovom ovdje, da možda čujemo neke nove stvari, da podijelimo ono što znamo, što želimo, što bi htjeli i da na kraju svega ovog odemo zadovoljni sa ovog nekog događanja. Nadam se da će nas uskoro pridružiti još ljudi, s obzirom da živimo u Hrvatskoj, tako ljudi rade dan i noć, tako da dosta ljudi tek sad kreće sa svojih radnih mjesta, nisu tek tako slobodni da se zabavljaju kad god hoće i žele, ali mislim da će kad dođe ovamo to svakako vrijediti. Ništa, želim svima dobru zabavu i proglašavam ovaj događaj gotovim. Eto, zahvaljujem Marku na ovim uvodnim riječima. Prvo ću vam predstaviti kratak program ove konvencije, to jest način rada koji će se raditi. Znači, za danas je predviđeno 4 predavanja na temu iz Star Treka, od kojeg je jedno poveće, tako da je podijeljeno na 2 manja dijela, između kojih će biti pauza. Predavanja traju otprilike 45 minuta do 50. Poslije svakog predavanja bit će kratka pauza, kratka stanka za odmor ili ko šta već želi, neka izvoli. Biće također tokom dana jedna veća pauza za objed u gradu ili ako neko želi razgledati naš mali grad, slobodno. Navečer oko 20 sati će početi projekcije, to jest bit će 2 projekcije dvaju epizoda Star Treka, to su epizode na tamnoj strani, prvi i drugi dio. Poslije toga, oko 22 sata, nastavak će biti mali after party u klubu mladih. Evo, to je toliko za današnji program, a sada bih najavio gospođu Suzanu Gračner, zaljubljenicu u Star Trek i SF općenito, članicu USS Croatia, po zanimanju medicinsku sestru i ona nam je iz svoje struke izvukla jednu temu vezanu za Star Trek, to je medicina u Star Treku. Gospođo Suzana, izvolite. Dobar dan. Ja sam Suzana, kao što je rekao, moje predavanje je malo poduže. Odnosno, podijeljeno je u 2 dijela. Prvi dio će biti gdje smo danas sa svim onim instrumentima, nekakvim stvarima koje su se radile u Star Treku, da vidimo koliko je to fantazija, a koliko je to stvarnost. Drugi dio su medicinski moralno-etički problemi koji su obrađeni kroz razne priče u raznim Star Trek serijalima. I ovdje vas u tom drugom dijelu molim i vašu suradnju, znači možemo i za svakog tog moralno-etičnog problema malo i prodiskutirati. Predavanje je tako da ja ne pričam puno, pa ako ima kakvih pitanja nakon svakog dijela, molim.
koriste hiposprej umjesto svih ovih naših igla, iglica i svih mogućih gluposti koje mi još dan danas koristimo. Hiposprej je potpuno normalno, nešto što je ušlo u medicinu kao neizostavan dio, ona još za sad stvarno fantastika, ali njima više nije. Isto tako je ova mikrokamera. Neki su prvi put čuli za nju, ali oni ju sve više i više koriste. Eto, ne znam, ima kakvih pitanja? Možemo napraviti par minuta pauzu da vidimo da li ovaj drugi dio funkcionirao i možemo nastaviti. Popravili smo zvuk. In what way did they change it? Well, my mental abilities were top priority, of course. Oni su elita i oni su platili da recimo poboljšaju svoje zemlje. Dok vjerojatno nije ista mogućnost ponuđena i ostalo. Mislim da je tu problem. To što je zabranjeno. Ali možemo doći u situaciju, znači kad će se moći točno odrediti, kad se resekvenciranjem određenog dijela DNA ili RNA ili bilo čega, da možemo napraviti točno određenu grupu ljudi. I ne znam, proizvodit ćemo ljude koji će biti vojnici, proizvodit ćemo rudare, proizvodit ćemo ovo. Za običnog čovjeka neće uopće biti potrebe za proizvodnju, zar ne? I ne znam, jedan ćemo postati šta? Postat ćemo zapravo robove. Još uvijek su ti ljudi koji su ipak imali nešto drugo osim onog za što su samo obučavani, koji će se pobuniti protiv nečega, koji će reći neću ići raditi taj dan u rudnik, neću ići ovo, dok od jednog ovakvog čovjeka to je bilo rijetko da će doći. Da, ali to se možemo uvijek na drugačiji način, recimo, kao vrlo mnogo svijetu. Dobro, tako nešto, znači osoba se mora biti mentalno sposobna za takvu odluku i samo u određenim uvjetima vezanim uz određene bolesti. Ne znam, nisam pronašla nigdje informaciju da li su i koliko izvršili takve eutanazija, ali izgleda da se nešto počelo drastično mijenjati. Ovdje je rečena jedna rečenica, završiti život onako kako sam ga živio, znači časno. Jer ne znam koliko ste se susretali sa ljudima na samom kraju života, pogotovo kod tih nekakvih teških neizlječivih bolesti, karcinoma i tako nekih stvari gdje više niti one jake droge, morfi i ostalo ne pomažu. I onda kad vidite tako nešto, ja sam medicinska sestra koja je radila tako. Evo, zahvaljujem Suzani na ovom predavanju, na ovim prezentacijama i svima koji su sudjelovali u polemikama. Slijedi pauza od 10 minuta, sada je 4:10, tako da se nađemo ovdje u 4:20 kada slijedi sljedeće predavanje. Hvala. Ja bih želio najaviti sljedeće predavanje. Iako je zapravo trebalo biti predavanje profesora Gorana Hajnala na temu Masa, prostor i vrijeme, profesor Hajnal se ispričao i nije u mogućnosti danas biti ovdje s nama i održati svoje predavanje. No, umjesto njega imamo novo predavanje koje će nam održati Katarina Doša i Marko Jurinjak. Oni su veliki zaljubljenici u Star Trek i SF općenito, a njihova tema je umjetna inteligencija. Pa. Ovako, radi se o jednom dosta kompleksnom području i dosta kompleksnoj temi koju ću mi prvo stručno pojednostaviti i čisto u kratkim crtama nekako ljude ući u taj svijet umjetne inteligencije. Umjetna inteligencija je nešto što možete čuti i vidjeti redovito na TV-u, ne znam, u stripovima,
tematiku i zapravo kad agencija je vezan ipak u Star Trek, a svijet Star Treka nije tako taman i mračan, nego ipak podrazumijeva umjetnu inteligenciju nekako svjetlijom, dobrom boljom. Mi ćemo početi pa ćete vidjeti zašto, kako, gdje i kome. Znači, da bi krenuli pričati o umjetnoj inteligenciji, moramo općenito reći što je sam pojam inteligencija. Postoji mnoštvo definicija inteligencije, mi ćemo ovdje izdvojiti nekoliko. Dosta ovih stvari ja čitam, nisam toliko uvježban kao gospođica Suzana prije, jer smo radili u zadnji tren, ali ja ću probati koliko toliko držati vašu pažnju svojih 20-25 minuta zajedno sa Katarinom. Postoji 6 ključnih čimbenika kojima se definira pojam inteligencije. Osjetila. Osjetila su jedna od bitnih stvari koje su bitne za inteligenciju. Zašto? Zato što osjetila primaju potražaje iz okoline, koji se poslije ograđuju. Zapravo ekspertni sustavi, jer čini mi se da su oni najdalje došli u svom razvoju, znači najviše su se približili tom nekom pojmu umjetne inteligencije. Zapravo oni su počeli raditi prema, bilo je zanimljivo prepoznavanje uzoraka i govornog jezika. Znači oni su počeli tu nastajati. Iako je to samo mali dio, naravno, nečega što bi trebalo se nazvati umjetnom inteligencijom. Na nekom užem području mogu se napraviti znači, veoma korisni inteligentni sustavi koji sadrže široko znanje iz nekog užeg područja koje je utemeljeno na znanjima ljudi, naravno, i koje je na adekvatan način onda implementirano u računalo i njegovu programsku potporu. S obzirom da sadrže bogatu riznicu podataka utemeljenu na znanju vrhunskih stručnjaka, ekspertni sustavi su onda na taj način zapravo kao nekakva radna pomagala i najčešće služe za konzultaciju korisnika. U području umjetne inteligencije može se raditi s vjerojatnim, ali ne i sasvim sigurno. Perhaps my very life, my rights, my status, my right to choose my life. Seems reasonably self-aware to me. Možemo svi u klub Mladih na ručak, večer ili što god već je u ovom trenutku. Tako da svi ste pozvani na pravi klingonski grah, što god to bilo. Ako neko ne zna gdje je klub Mladih, a volja ne ići pješice, može sam. Da, idemo jedno. Pažu, sve što je pažu, da? Prolazi sve zelen, sad je žuto. Dobro, dakle imamo koliko? 12 djecatelja iz Osijeka i jednog iz Novog Miholjca, sam da dobro shvatim. Dobro. Mora ne. Ćemo u kojem gradu su bolje treki? Ok, možemo li? Prva igra na redu asocijacija. Benjalino, ha? Ajde, začnu. Asocijacija. Znači, Gorane, možeš otvoriti jedno od ovih polja koje ćeš vidjeti i nakon toga moraš onda ponuditi rješenje tog stupca. I morate prvo pogoditi rješenje svih 4 stupca da bi mogli pogađati konačno rješenje. To je recimo jedna mala promjena u odnosu na klasičnu diskoteku. Znači, doberi jedno polje. Možeš ovako, reci glasno samo. A2. Dyson sfera. Znači, da li to asocira na nešto što je moglo biti rješenje stupca A? Znam ja. Ako ne daš, onda dalje kažeš. U filmu Julia. Molim lijepo, tišine iz publike. Nemojte sramotiti natjecatelje, znamo da znate više od njih, ali nemojte sad baš. Znači, stupac D mogao bi biti... Tri, dva, jedan, ništa, ok. Možeš reći. Prvo moraš otvoriti jedno polje, onda.
D2. Sim. Znači točno odgovor Charles Strip, tako je. Ok, stupac D3. To je neki krivi odgovor, a ne možemo više sad ići u krug. Točan odgovor je strojaraca, a ne glavni inženjer. Ova zadnja dva godina je svojim pod C, može. Nije. Nije, idemo dalje. Choose SC for you. D je Voyager. Ova igra se zove licitacije. U toj igri imate 4 područja, možete prikazati. Samo malo. Od kojih svako će birati jedno vrloč, dakle se nadmetat Goran i Davor. Evo pa Goran mora ponuditi koliko točnih odgovora u nekoj... Prvo izaberi temu, onda koliko točnih misliš da ćeš odgovoriti. Samo prva i zadnja. Samo da, će neko reći samo prvo i zadnje slovo ćeš imati. I dolje nekakvu asocijaciju. To je fora u tome što imaš... Brodovi klase, koliko misliš ponuditi točnih odgovora, čekaj. 12. 10 moguće. Imaš 30 sekundi je limit. Svih 10? Mam konkurencije, Da, ako ti odgovoriš svih 10 točno, onda će tih 10 bodova zapravo dati dobro. Okej. Hajde, molim te, sad govori u mikrofonu. Možeš i samo reći dalje kad praviš. Da, okej, kreni. Ajde, kreni. Voyager. Dalje. Galaxy. Borg Cube. Defiant. Prometheus. Dalje. Bird of Prey. Nema isteko, treba to brzo igrati. Dakle, 10 bodova je prešlo davno. Bravo, odlično obavljeno. Okej. Taktika je valjda bravo. Ok, sad vidimo još ostale brodove, dakle, što nije bilo odgovoreno, ok, Warbird, ok, malo prebrzo. Borg Sphere, što nisi uspio pogoditi i tako je. Da. Ok, sad se meću Davor i Matija. Da, 10 bodova. Ja mislim da si sad ti prvi po prvog bodova. Nije, na štetu. Onda nije napravo. Ok, što biraš? Znači, brodovi klase, to je već odigrano. Pauza za reklame. Možete otići gore i popiti se malo Romanu Nejela, stvarno je dobro, kako sam čuo. Ok, dakle, kaj biraš, koju kategoriju? Vrste, koliko nudiš točno koju govorim? Od 10. 5. Da li Madze nudi više od 5? Ne, znači... Ok, onda svojih 5 moraš odraditi. Znači, možeš reći, ako ne znaš nešto, onda možeš reći dalje. Ponovo ćemo se vratiti na njih. Ok, kreni. Glinduc. Kartu, za kog ti navijaš kartu? Ok, nadam se da ćemo sad više sreće. Dakle, počinimo. Tehnologija. Na engleskom bilo. Ok, daj. Replikator. Možeš i na engleskom na našem teleporter. Communicator. Power.
Ok, bilo su još Štitovi, holodeck i potom torpedo što niste stigli otvoriti. Ok, možda je time limit premali, ali mora biti teško. Dobro, znači tih 5 bodova otišlo Mati i Matija isto na 10 bodova. Dakle, najbrži prst određuje ko će prvi odgovarati na pitanje. Ok, 20 pitanja svi skupa, stavit ćemo 2 boda po točno odgovoru u pitanje. Gluttonska krv. Zelene, točno odgovor. Ok, 2 boda, dakle... Koje ime je Dejta dao svojoj kćerki? Lao. Točno. Dalje, glavni negativac u Nemezisu je pripadnik koje vrste? Nije Romulanac. On je bio zapravo klon od Picarda, znači čovjek. Spoiler! Dobro. Šta to znači? Sad sam zeznuo, a? Drugi Dejtin blizanac koji se pojavio u Nemezisu zvao se? B4, točno odgovor. Ajde ti malo Ovo je potrebno prikazan prvi Star Trek film. Ja ću da kada se bolje 275. Onda vidimo. 1975. Ja ne znam koji to će biti. Evo ga, 1974. Ja se osim sjećam. Jedan bod, da. Prije prvog šatla USS Enterprise bio je... Ne. Nosač aviona. Tako je, nosač aviona USS Enterprise. Ok, jedan bod za Gorana. Glumac koji je imao ulogu Jake Siskoa, zvao se... Ok, točno. Ok, Goran, ti možda znaš. Goran će neko pitanje koje ne zna. Vi druga upravo. Da, u krugu. Ajde, babu. Ok, to bi bilo to. Eto, hvala dečkima na sudjelovanju. Mislim da znamo ko je osvojio prvo mjesto, ali otkrit ćemo vam tajno on je sastavljen. Ako je moguće. S obzirom da konkurencija nije bila fair i poštena, mi za zadnja 2 mjesta dijelimo utješne nagrade. Svakom po malici. A Goran će dobiti još jednu porciju graha. Mislim da ko je želio doći do sada, taj je došao. Ko želi doći, taj će doći. Tako da ja ću najaviti našu sljedeću temu koju nam je pripremio Luka Valković. On je Miholjčanin, vi ga znate. Zaljubljenik u Star Trek i vjerovatno osoba. Dakle, Luka nam je napravio sljedeću temu. Tema koju on obrađuje je tema Borg. A svi znamo ko je Borg, ali sašlišajmo Luku dalje. Pa evo, za one koji ne znaju, Borg je najmoćnija rasa Delta kvadranta. A za početak ću vam pokazati dokumentarac o Borgu što smo našli na www.startrek.com. Pa evo. Rasa Delta kvadranta ima cilj asimilirati cijelu galaksiju i k tome postići savršenstvo, asimilirajući nove vrste, dobivajući njihove tehnologije i njihova znanja. Ali tada su znali samo Stefan Konkara i njegova suradnica za postojanje Borga. Drugi susret je bio 2153. godine kada je arheološka ekspedicija na Sjevernom polu otkrila 2 zaleđena pripadnika neke kibernetičke vrste. To je bio Borg, to je bila ta sfera što je uništena. A sada naše zadnje predavanje večeras. To je naša zadnja tema danas, tema koja je obrađena iz ugla gledanja jednog studenta teologije. Također zaljubljenika u Star Trek, SF i Fantasy.
kao što je sam rekao, ipak on razlikuje što je stvarno, a što je zamišljeno. Njegova tema danas je li Q Bog, a on je naš jedini teolog Željko Culjek. Hvala svima. Evo ja ću da, pošto smo već ovako malo prešli plan programa, odmah na početku naglasiti da sam ja temu obradio, znači gledajući samo iz Star Trek svijeta i ne bih želio ulaziti u dublje teološke rasprave. Ako neko ima želju i vodu, slobodan sam nakon mog predavanja, tako da nema problema. I primijetite evo još jednu stvar u nastavu, je li Q Bog, znači B u Bog pisano malim slovom. Mislim da nema smisla govoriti o tome je li Q Bog pisano velikim slovom. Argumenata ima koliko hoćete, da navedem par, znači Q nije jedan jedini, Q ima više, Q je stvorenje, nije stvoritelj. Znači može pretvarati materiju, može pretvarati energiju, ali razlika je u tome da ne može stvarati iz ničega, što je oznaka za jednog jedinog Boga, Jahu, Allaha, kako god želite. Dobro, eto, samo to, tako malo da se ograničimo, pa da ne odemo predaleko. Q, glavom i bradom. Jedna od najmisterioznijih vrsta Star Trek svijeta, vjerujem da ćete se složiti, oznaka Q, ne znam koliko vam je poznato po čemu je dobio ime, ja nisam sad zapisao to, ali uglavnom radi se o jednoj gospođi koju je poznao Gene Roddenberry po njenom prezimenu. Njeno prezime počinje sa Q i po njoj je valjda Q dobio ime, koliko se sjećam da sam čitao. Znači, oznaka Q odnosi se kako na pojedinca, tako i na cijeloj zemlji, odnosno inteligentne vrste koja se razvila na zemlji. Zašto je to tako? Objašnjava trilogija Q Continuum, u kojoj kaže da je Q za vrijeme jedne borbe oko 600 milijuna, zapravo 600.000 godina prije Krista, s jednim bićem skrenio asteroid na Zemlju, koji je prošao kroz neku vremensku crvotočinu i pao 65 milijuna godina u prošlosti Zemljinoj i uništio dinosaure. Nakon toga bio je kažnjen od kolektiva, kolektiva Q Continuuma i određeno mu je da ako se razvije neka inteligentna vrsta na Zemlji, oni mora biti njihov čuvar, početku svog postojanja, čak i prirodne sile ili nebeska tijela. Za ljude u nekom primitivnom razdoblju sunce bilo Bog, štovali su sunce kao Boga, štovali su zvijezde. Kasnije, znači, recimo imamo u starom Egiptu štuju se različiti polu ljudi, polu životinje, poput recimo Amon-Ra ili ne znam, Šakala ili drugih bogova. Isto tako, stari Babilon ima svoje bogove, ne znam, i razne južnoameričke civilizacije opet imaju svoje bogove. Uglavnom, većina tih bogova može se svesti recimo na ovo, uglavnom uvijek postoji neki bog koji je moćan, koji vodi sve druge bogove. Bogovi, ono što ih karakterizira je to da imaju uglavnom ljudske osobine. Znači, stari zemaljski mitski bogovi jedu, piju, međusobno ratuju. Često se dogodi da se nekog mora protjerat, kao recimo u grčkoj mitologiji Hades pojavljivati. Znači, za ove bogove, mitske bogove, za bogove koji se predstavljaju kao bogovi, a nisu to, ili za bogove koji se smatraju bogovima, a sami sebe ne smatraju. I svi oni imaju neke slične osobine. Q se često ponaša apsolutistički i autoritativno, što je recimo tipično za bogove. Predstavlja se kao onaj koji može spasiti i uništiti, može dati dobro i oduzeti sve. Očekuje i voli kad ga se moli za nešto. Mogli smo, znači tu vidimo neku običnu vrstu koja se samo predstavlja, želi iskoristiti određeni planet Bogom. Q se tako nikad ne predstavlja, iako možemo reći da tako nastupa. Po meni, ja smatram da Q-a znači možemo
nazvat Bogom, što neki često osporavaju kada se razgovara o ovoj temi, tako unutar kruga ljubitelja Star Treka. Zato sam i uzeo ovu temu i tako htio obraditi malo, tak ne znam, s neke teološke strane. Mislim da ima dovoljno argumenta da se Q-a može smijeti, me čeka, koji je zaključak, baš me zanima. Je li Q Bog, složili se vi sa mnom ili ne, moj zaključak, Q je Bog. Evo, to je to. Nema. Mogu ne panu uzeti, jedan čit. Ali pan nije 5. Koliko je? 5 su samo konzerve. Dobro, ajde. Gdje konzerve onda? Mrš razmijeniti. Koliko? Ima buras. Ajde seri imaš, moraš imati. Koliko je? Odlična pjesma, ali meni je najljepša pjesma za mene. Ja sam to najljepša za Evo ovako nešto nam treba. High definition. Ozbiljno. Je, da. Možemo ju odmah zabezicirati za 6 mjeseci da ćemo a neće, znaš šta, neće nam 6 mjeseci ako ćemo raditi Dobro, ali treba će Skida mi se Da, ovo što ti beri. Čekaj, igra mi je. Mi nastavljamo onu našu. A šta igrate? Lažeš. Možeš igrati da te naučimo. Šta je Sever? Teška večera? Pa ti treba doprijeti srčani dobiješ. A ne, treba. Ja? Malo, crven si. Ja sam najviše volio alternativne stvari gdje se ove u onim krasnim. Ti si mi pričao sad neka serija. Na španjolskom onom science fiction. Ja, pazi, ja idem sad ti, a na kraju ono. Mene je Borg bio zanimljiv, ja sam brat je spomenuo. Ivice, ajde stavi nešto preko glave, bježte mi ja. Mi matematici se uzimati cijeli vi ne. Kano, ja taki sad pojmojima uopće ne baratam. Ja sad po... A ti mogu reći matematiku? Napunio 20 prije 8-9 dana. Blizu sam bio Koliko si napunio? 3 dvojke. 3 dvojke. Ja mu dao 3 dvojke. 5. Ispolo baš sasluš da se sami Za početak želio bih najaviti gospodina Darka Nikolića, voditelja Udruge Demokratske alternative i razvoja UDAR i jednog od organizatora ovog susreta. Ja sam se htio pozdraviti
malo drugčija tematika u odnosu na Star Trek, ali opet koliko drugčija, toliko je jako bliska toj temi. Gospodin koji će danas održati predavanje je gospodin Stjepan Zonavić, inače naš gore list, rodom iz Svetoga Đurđa, sada živi i radi u Velikoj Gorici. Da ja ne bih puno duljio, program imate na stolicama, riječ prepuštam našim večerašnjim i današnjim gostima. Hvala. Dragi gosti, sve vas lijepo pozdravljam i zahvaljujem što ste došli. Htio bih iskoristiti ovu prigodu i zahvaliti se predstavnicima kluba mladih koji su sa mnom uspostavili vezu i omogućili da konačno nakon ovih izložba i predavanja po diljem Hrvatske sa mojom temom o pašnom proputu, pa i o drugim temama, mineralima i meteoritici, konačno je to nastupio i u Donjem Miholjcu gdje sam u svojim mladim danima dosta vremena proveo ovdje, školovao se, polazio školu učeništva u privredi, izučio Minas dana, zatim poslije služenja vojnog roka prešao na prekvalifikaciju u Zagreb u strojarstvo i zadnji tim se odgodan završio u Institutu za geološke istraživanje Zagreba. To mi je omogućilo da se upoznam sa kamenjem i da steknem izvjesnu prednost na nekim drugim istraživačima, obzirom na stijene i kamenje, minerale kojima zapravo pravdam moje postavljanje teze u istraživanju pašnog proputa i drugih arheoloških lokaliteta. Mada nisam arheolog, ali time se samo susrećem u tolikoj mjeri koliko zahtjeva rješavanje po ufološkoj teoriji pretetno u pokušaju potrage za istinu. U ovom uvodnom dijelu koji je dosta širok, pa smo zato i predvidjeli malo više vremena da pokušamo prvo razjasniti temelje jesmo li mi u svemiru sami ili nismo. Oni koji smatraju da smo mi u svemiru sami, zapravo sigurno zapostavljaju temeljne znanosti. Jedinstvo zakonitosti da čita svemir koji se tako temelji naša znanost obzirom na jednim te istim elementima koji grade sve živo na zemlji, naš planet, sunčev sustav i čitav svemir. A isto tako u teološkom učenju, u našoj temeljnoj molitvi se susrećemo sa jednom potvrdom u tome znanstvenom tumačenju. A to je, kad se moli Oče naš, kaže se kako na nebu, tako i na zemlji. Ne kažemo kako na zemlji, tako i na nebu. A to ima i tekako svojeg temeljnog razloga, ali to treba razumjeti. Mi znamo, barem kako znanost tumači ili astronomija, da je Zemlja stara 4,6 milijardi godina i sunčev sustav. Sunce je mlada zvijezda, žuti pahulja. Sa tako relativnom svojom mladosti doista nema šanse da na njoj nastane civilizacija nekakva supernija nego što smo mi sami. Ispred starosti Zemlje, obzirom na starost svemira 13 do 15 milijardi godina, ako uzmemo da je neophodno milijardu godina da nastane sunčev sustav, primjerice kao što je naš, i da se stvori uvjeti za nastanak i razvijanje života, razvoja i tako dalje, moramo se zamisliti na time što ispred starosti Zemlje ili sunčevog sustava, dakle imamo cirka 8 do 10 milijardi godina, pa moramo se zapitati šta se u tome vremenu mogu sve dogoditi. A kako se kaže kako na nebu, tako i na zemlji mora, da je obzirom na jedinstvo zakonito se čita svemir, sve nastalo u svemiru puno prije nego je na zemlji i na zemlju postupno došlo bilo na kako i na koji način. S time moramo shvatiti i logično zaključiti, a budući da ja pri svojim istraživanjima maksimalno koristim temeljne znanosti, odnosno znanstvene spoznaje, tek tamo gdje ih nema, hipotetički dograđujem i nastojim zatvoriti mozaik i zagonetki i doći do eventualno nekih zaključaka temeljem prirodoslovnih istraživanja, odnosno radom na terenu. Stoga imam ovdje na stolu ovako jedan mali izbor materijala s kojima pokušavam opravdati ono što sam do sad radio i kako sam ja kroz stijene, minerale i učinke primjerice
omniscijencije došlo do određenih zaključaka, recimo za postanak, odnosno nastanak paškog trokuta, pa i komparativno tome komparativno što ćemo kasnije tematski dio po dio obraditi. Ako prihvatimo činjenicu da u Svemiru nismo sami, uvažavajući sve znanstvene spoznaje, onda moramo zaključiti da u Svemiru postoje civilizacije puno naprednije od naše i one koji su tek u početnim fazama razvoja, dakle primitivnije od naše. A nas svakako zanima one civilizacije koje su već dosegle visok stupanj tehnološkog razvoja i koje mogu dosegnuti međuplanetarna putovanja i svakako dosegnuti do naše zemlje bilo kako i na koji način. A načini su vrlo različiti. Ako uzmemo da su civilizacije različite na različitom biološkom stupnju i tehnološkom stupnju razvitka, što znači da su njihovi pogoni, ljestvica i mogućnosti putovanja svemirom isto tako različiti. Pa dolazimo do onoga što je zapravo sama razina možda samog Boga, da se putuje brzinom misli. Dakle, kada je već jačana teorija brzina svjetlosti kao najbliže što je moguće, pada u vodu i dolazimo do putovanja brzina misli, što znači trenutačnog putovanja, bezvremenskog i bezprostornog putovanja, a to izgleda da već omogućava element 115 koji je tek u kemiji na pragu otkrića, to je postignuti si prvi znakovi 2004. godine, tako nečega postizanje, odnosno postojanje najlakšeg metala koji je vrlo stabilan zapravo i koji može služiti kao pogonsko gorivo letećim tanjurima, s time da se zapravo postigne bezvremensko putovanje brzinom misli. Znači, Einsteinova teorija pada u vodu kao staro željezo, kao i mnoge stvari, evo, što su već zastarjeli u našoj tehnologiji. Ako uzmemo sve to u obzir, onda moramo se pitati da li je na zemlji život, kako je nastao. Naravno, dolazi uvijek do onih pitanja koje su tako teške i gdje više nemamo odgovora, nego dolazimo do onoga zaključka, pa to je na kraju samo očito i nema sumnje da je nekakav stvoritelj vrhunski iznad toga svega. Iznad svih civilizacija u svemiru, kao i iznad naše, dakle, zaključno mora biti nekakva energija koja je to sve stvorila, da se bez obzira što neki kažu to se događa slučajno, nekim prirodnim zakonitostima, međutim izgleda da ništa nije slučajno. Vidimo to na mnogim primjerima, primjeri se i na najstarijim zapisima, odnosno u Bibliji. Prije izvjesnog broja godina smo saznali da je i Biblija šifrirana, Stari Zavet, knjiga Mojsijevi, da je šifrirana, u kojoj se pomoću specijalnog programa kompjuterskog može ustanoviti šifra i u neograničenom nizu kombinacija moguće je očitati sudbinom, unaprijed, dakle znati sudbinom, čak i za svakog živog čovjeka na zemlji. Sve što se događalo u našem svijetu, što se sada događa, pa i predviđenoj budućnosti, je u šiframa Biblije. Istraživači koji su radili, to su svjetski matematičari, mahom i prvenstveno židovski, to otkriće, kada su znali u svijetu, onda je došlo do jednog uzbuđenja i reakcije Amerikanaca, pomišljajući da se radi o pokušaju židovske podvale o priče o šifriranoj Bibliji, u Starom Zavjetu, budući da su oni do antivijeka zapravo po dobu Mojsije očito vodili prve svitke i prepisivanje i tako dalje. I jedan slučaj Pentagona je dobio zadatak, to je slučaj za probijanje takvih šifri, da provjeri koliko je ta istinita priča o šifriranoj Bibliji. I ispostavilo se potvrdno da je to doista tako. Dakle, budući da su sa tom temom mnogi ozbiljno načeli pitanje što je zapravo Biblija, ja sam se također zamislio na time kad sam dobio taj rad, prevod naših iseljenika, prevod te prve knjige o šifriranju Biblije i pokušao provjeriti na dijelu
toga starog zavjeta, odnosno dijelu starobiblijskom pismu i sa svitka. I na ovoj skripti koju vidite, ova slika naslovnica, zapravo je 243. dio starog zavjeta koji vidite ovdje u ovim brojkama na ovoj ploči. I na tome dijelu ima ovoliko znakova koliko piše ovdje, a ukupni stari zavjet ili 5 knjiga Mojsijevi je 304.805 znakova i u neprekidnom nizu to se stavlja u kompjuter i pomoću specijalnog programa očitavaju se šifre. Točnost šifriranja je izračunata u ovoj nastavku. Dijela je baš trokut. 90 godina u koleđe okrivene baš trokut. I dogodili su se tada još neka zbivanja. Kapelan sudac je dobio stigmu na čelu. Nešto prije toga je pao F-117 u Vojvodini. I to su nekakve zbivanja koje su to koleđe 90. godine uzburkala našu javnost, tako da kažem, i potaknula mnogobrojne turiste da nakrle na otok Pag, da vide gdje je sletio leteći tanjir. Nakon tih prvih informacija, ja pak nisam mogao ići, nego sam koristio godišnji odmah negdje u 8. kolovoza, to što se našao na Paškom trokutu, 3 mjeseca u zakašnjenju, kada je Paški trokut već bio dobrano devastiran, zahvaljujući tome što su iz Zagreba turističke organizacije organizirale autobuse za turiste koji su onda povedeni pričama o tome da je kamen sa Paškog trokuta ljekovito, napravili tamo i u vrećama odnosili kamenje. Pa su odnijeli nažalost i artefakte, jer to je Paški trokut je prvenstveno arheološko lokalitet. Međutim, budući da su senzacijske vijesti bile na medijima takve koje su rečeno je da je sletio leteći tanjur i arheolozi su rekli, ma što ćemo mi ići tamo, neko se šali, djeva štahave, nema smisla da se mi brukamo, ne? I tu su krivo procijenili situaciju, pa i ja sam ocijenio tu stvari, ako me takve stvari živi zanimaju. I tek 3 mjeseca kasnije sam se našao na Paškom trokutu sa suprugom, da kako u kuće sam bio zapravo krenuo na krivu stranu, pa me je zvona tamo iz Nova uputio na pravo mjesto prema Vrhovratu Stočelo, na lijevoj strani ceste kako se življena i znamo. Kad sam došao tamo, onda sam vidio da tu ništa nije moglo sletiti, jer ta površina, iako jest pravilni trokut, je trbušasta. Dakle, ne dolazi od toga da je bilo nešto sletilo i utisnulo kamenja. I sad se bilo odmah postavljeno pitanje, nekako sam sebi sam rekao što se to dogodilo, nešto se dogodilo, ali što i kako za to objasniti. I kad sam pogledao prvi kamen sa Paškog trokuta, budući da iskustvo iz geologije je tako, da mi je ono omogućilo prepoznavanje prevaske. Odmah sam vidio nešto interesantno. Svaki kamen sa Paškog trokuta ima ovakve oksidacijski sloj. Ovaj dio je izložen suncu i isolaciji, a i on ima pod ultravioletnim svjetlom rumenu luminescenciju. Ovdje dolje da nije dohvatilo sunce, nema ništa, ali su se razvile mikroalge. I vidite u kamenu gdje ima još uvijek vlage, takva struktura kamena, mikroalge su još zelene. Tamo gdje su se one izložene suncu i sušile, ili ovdje niže, gdje je stabilnije stanje kamena kao strukture, bez vlage, i od te isušne mikroalgi stvarala se je prašina, crna prašina, koja se našla ispod kamenja. I prvi koji su stigli tamo našli su prašinu, crnu prašinu i odmah su rekli, evo čađi od ispušnog lonca letećeg tanjura, pa možda kakav bi to leteći tanjur, moderna civilizacija koja ima ausku ko naša autonomija. Ja sam to odmah u vrećicu uzeo uzorak i prvom priliku dao institut za geologiju gdje sam radio, kolege su napravili analizu i pokazali se da je to 83,5% CaCO3, to je prikazano u mojoj prvoj knjizi, tako prikaz, da je to glavni sastav kamena vapnenca, kalcija karbonat, plus mikroorganizmi kao posebni sadržaj, jer je kamen vapnenac zapravo morski mulj, od koji se žarenjem dobije vakuum. Dakle, jedna jednostavna priča. Radi se o vapnencu kredne starosti, kada se veliko more povlačile prema jugu, prema Tethys moru, prema Sredozemlju i kada su se isušivali evropski prostori
nastao kamen vapnenac i sam kamen koji je zapravo tvori Dinarske planine, uz Dolomit, najviše ipak vapnenaca i svi naši otoci su vapnenačke plaće. Ništa novo, nego optalite, sedimentni kamen, vapnenac. Ali, budući da je kalcit CaCO3 kamen sastav kamena vapnenca, i imamo pojavu da se na mnogim prostorima onog golog kamenjara odživije na sjevernoj pojasu otoka Paga. Zapravo je taj postoji vapnenac različite boje. Od vrlo svijetlih vapnenaca, kao što imamo ovdje jedan prvi uzor, dok sam uzor, vidite potpuno bijeli vapnenac. Dakle, to je mladi vapnenac krajem perioda krede, koji u sebi ima krupne kristale kalcita CaCO3 i takav kamen pod utjecajem sunca, dakle, zračenje sunčevo se vidi pod ultravioletnom lampom rumeno luminiscira. I karakteristika tog kamena je u načelu to svojstvo koje je odigralo kasnije u rezultatima mojeg istraživanja, da sam zapravo zaključio temeljem toga kamena, te strukture kamena, kako kažu mineralozi, da i kamen vapnenac, odnosno kalcit, a kalcit je glavni sastav kamena vapnenca, može imati svojstvo trajne luminiscencije, to se naziva fosforescencija, koja je inače karakteristična za dijamant. Dijamant, iako kamen vapnenac, odnosno CaCO3 kalcikarbonat, nema ništa zajedničko sa dijamantom, dijamant je kristal čisti ugljik, dakle, ali da može imati isto svojstvo kao što ima dijamant. Znači, potrebno je, kaže, samo od područja ultravioletnih zračenja, potrebno je određena valna dužina koja pobudi trajnu luminescenciju u kamenu vapnencu. To kazivanje znanstvenih spoznaje meni je dalo na znanje, obzirom na karakteristiku kad sam zamijetio kako je to krupno kristal kamen vapnenac, da to ima svojstvo. I kasnije sam, kažem, zbog luminescencije, odnosno utjecaja sunca i dakle, te luminescencije morao zaključiti da se doista moralo nešto dogoditi. Luminescencija koja je izrazita zbog insolacije, za razliku od neosunčanog dijela, dakle, bio je moj temeljni povod da zaključim da su lovci sakupljačke hrane koji su tamo živjeli, a da su oni živjeli tamo, govore ovi artefakti koji sam naknadno našao, recimo za struganje dlake sa skidanje dlake sa kože, divljači, jer oni tamo doista nisu mogli volitno uhodati onom kamenjaru, znači nekakve mokasine, neke navlake na noge su morali imati. I otud nekoliko tipičnih artefakata glačava kože ili recimo istezanja kožnih traka ovakvim komadima kamene gdje su ovi žlijebovi nastali ovakve istezanje da bi se kožne trake napravile koje su bile neophodne za svakodnevni život radi mokasine i tako dalje. Dakle, vidimo da ovi artefakti koji upravo ukazuju, kao i ovaj bat, ukazuju da su tamo doista živjeli nekako vreme primitivnih ljudi koji su lovaci sakupljača hrane, da su oni zapravo morali nešto doživjeti i to u vrijeme ono kada su oni živjeli zapravo izolirano na otoku Pagu. To je bilo vrijeme prije 80.000 godina, ali mi znamo da je iz geologije da je to vrijeme kada je već utopljen sjeverni Jadran. A upravo ovi artefakti koji su svi rađeni isključivo od kamena vapnenca na otoku Pagu, jer tamo nema rožnjaka, drugi silicijskih stijena, kao što su četiri rožnjak ovdje primjerice na stolu koje vidite, od koji su ili recimo vulkansko staklo, od koji su lovci sakupljači hrane na drugim prostorima Europe koristili sve te silicijske stijene, opal, kremen i tako dalje, a ovi ovdje na otoku Pagu su imali samo na raspolaganju kamen vapnenac i to upućuje zapravo na izolirani život onda kada je potopljen sjeverni Jadran od Kornatskog prolaza kada je duboko more do Trsta, nemamo dublje mora od 102 metra. To je potpuno u skladu geološkog tumačenja u vrijeme flandijske transgresije kada
su potopljeni svi niži dijelovi na zemlji i dobili smo zapravo novu konfiguraciju zaljeva i mora, znači mora na kopnu Europe i zapravo na čitom svijetu, zahvaljujući topljenju ledenjaka po završetku zadnjeg lednog doba Virnu, koje je zapravo počelo točno utvrđeno, što sam pronašao u američkoj geološkoj literaturi, starost sedimenata iz kraterskog dubljena Karolinskog krater polja, te je zapravo prema tumačenju Otto Muka, koji se vezao za propast Atlantide prije 12.000 godina, odredio je vrijeme, da je asteroid u 2 komada udario u Atlantik, izazvao reakciju, zapravo nastala je jedna obnavljanje pomorskog vulkanizma uzduž Atlantskog rifta. To je pretercijalni rift koji je vulkanizam i zagrijao ocean i potisnuo granicu leda iz negdje južne Europe sve prema sjeveru. Na taj način je oslobođen i zapravo prostor Europe od leda i mogućnost za ekspanzije civilizacije kroz prvo mezolitik, pa neolitik. No, dakle, znamo da je prije 10 do 12.000 godina unatrag potopljen sjeverni Jadran i da je jedno pleme ovaca živjelo na potoku Pagu. To govore artefakti. Sada, ako su oni doista bili tamo i jesu, jer kažem ovdje imamo maleni prikaz, jedan zapravo uski prikaz artefakata, ja imam još više sam tamo našao, jer sam nakon 5 godina istraživanja čak utvrdio i jednu dolinu na otoku Pagu gdje su oni živjeli za takve pojave. Kamen CaCl3, kalcit iz vulkanskih stijena Zagrebačke gore, a imamo, to je i u sredozemnom vulkanizmu tijekom perioda krede, imamo 3 lokacije takve, kada je Zagrebačka gora bila otok. I u podvorju, u donjem dijelu planine se našla, otvorena su 3 kamenoloma gdje se nalaze ovakve stijene. Kalcit u vulkanskim stijenama. On ima pod ultravioletnim svjetlom, ja ću vam to kasnije pokazati, on žari kao žar peći. A isti kalcit, CaCl3, kemijski sadržaj je isti, iz vapnenaca, sedimenti stijena. To imamo 2 valne dužine, 2 prozora. Ja ću koristiti ovaj koji najčešće pronavljač daje efekt. No, prije prikazivanja ovog kamenja, ja ću vam prikazati 3 kanadska minerali koji imaju iznimno visok učinak luminescencije i prvo slikovit. Evo ovako, ovo je opal. Ovo je jedan mineral koji ne znam točno je kemijski sastav, ali ima červeno svjetlo, a ovo je dakle, maleni komad iz kalcita iz vulkanske na Zagrebačke gore, kao što je ovaj veliki uzorak ovdje. Ali, evo, ako ga stavimo, budemo zamoliti da korak 2 napravite, da se malo približite, jer ja ne mogu do svakog šetat kvadratni kabel. Evo, gledajte, pokazati. Naravno, sad vi malo koji ste dalje, malo će vam... Dakle, ništa, nema nikako posebno svjetlo, a pogledajte ovaj. Dakle, crveno svjetlo kao žar, a ovaj nema ništa posebno. Evo. A ovo je to najvažnije, taj misterij kultura etnografija, prije 2000 godina, kako smo rekli u uvodnom dijelu. Znanstveno je dokazano i utvrđeno doba mezolitika prema klasifikaciji vremena, prema arheologiji, ali nove spoznaje o arheologiji pomalo pokušavaju potisnuti vrijeme i rastegnuti praćku, što se kaže po pitanju povijesti evolucijskih tokova širenja civilizacije, tako da sve zavisi u autoru koga uzmete za citiranje i tako dalje od toga i na neki način po nekima ozbiljnost priče. Ja sam do kulture etničkog mira došao najviše baš od Trokuta i sam tražio potporu arheološkom lokalitetu i dakle kultura etničkog mira iz dobe mezolitika, rekao sam da se nalazi s desne strane obale Dunava, odnosno s desne strane toka, Padina, Lepenski vid, Vlasac i Hajdučka vodenica, to su 4 lokaliteta. Ima i na lijevoj strani nekoliko manjih lokaliteta
gdje su uglavnom otkriveni grobovi i gdje je krajnji, da je lokalitet Sela Kladoveri, među zapravo krajnjima, gdje je pronađena ta lubanja toga vodozenca. No, mi ćemo se sada zadržati na ovom problemu i ovom modelu F-117 aviona koji je prvi puta srušen u ratnoj operaciji NATO snaga nad Srbijom. Dakle, neposredno pred tiče paškog truputa, što je vrlo se budu danas zanimljivo obzirom na tajnovitosti tih svih zbivanja. Kultura Letenskog vira, dakle, na 4 lokaliteta, svugdje su na desnoj obali otkriveni trokutasti temelji. Na levoj obali su samo otkriveni grobovi i ne tako pravilni grobovi koji bi podsjećali na trokut. Nešto malo, približno nekoliko imamo naznaka. Ja sam materijal prikupljao iz objavljene knjige Umjetnost letenskog vira, koja se mogla naći u Zagrebu, i kasnije sam prikupljao informacije sa interneta i najnovije podatke, obzirom da su međuvremenu, zavisno o razini Dunava, su na nekim lokalitetima pronašli još nekoliko stvari u Novome Mulju. I arheolozi koji su istraživali lokalitete potisnuti podizanjem razine vode Đerdačkog jezera, sada očekivaju mogućnost da se ponovo vrate tim lokalitetima, jer je jezero Đerdačko nanosima vode Dunava već dosta obličeno taložinama i pokazuje se potreba da će zbog opasnosti da mulj dosegne turbine, da se obustavi rad, odnosno preoblikuje jezero isprazni i da se zapravo brana pretvori u jednu protočni sustav elektrane, da više nema jezera, jer kad se bude spustila razina vode, opet će se otvoriti mogućnost da se dosegnu one razine hipsometrijskog prostora, 10 lokaliteti kulture Letenskog vira, i tomu se radi o arheolozi da će nastaviti istraživanje. To će jedan projekt koji sam našao biti za 10 godina prema njihovoj želji i mogućnostima, odnosno vjerojatno i realizirati. Što će se još otkriti ne znamo, ali da sada znamo to da su na najvažniji lokalitet kulture Letenskog vira je sam Letenski vir, po čemu je, to je malo podalje od Milanovca na obali Dunava. To je najbogatiji lokalitet sa tim trokutima, jer su tamo otvoreni horizonti na 7 terasa. Ali i među tih 7 terasa gdje su otkriveni trokuti, zapravo to je posljedica tih terasa toga što je prva terasa bila potopljena Dunavom, razorena naselje. I ja sam tragao za tim elementima zašto se dogodilo prvo razaranje prvog horizonta gdje su zapravo trokutasti temelji od 30 stupnjeva, za razliku od ostalih horizonata gdje su udvostručena širina temelja na 60 stupnjeva. Prva katastrofa, podudarno i sukladno svim okolnostima koji se događaju klimatske promjene, to ono što sam je spominjao, u dolinu Kefers, meteorski krater, što mi je zapravo znanstveno i priznato, kad je udario komet u Tirol, stvorio rupu u 4 km, tada je dogodilo se veliki plimni val topljenjem snega, jer očito je udar morao biti u zimi, da je došlo do stvaranja velike količine vode koji su rijeka In, morski brzak koji utječe u rijeku In, pa kroz Innsbruck, dalje dolazi do Dunava i Dunavom je došlo do Đerdapa, ta ogromna količina vode kroz Panonsku je bilo sigurno veliki potop, nakon toga silovitog udara i stvaranje te ogromne rupe, visoka temperatura se razvila, sigurno su ledenjaci se utopili privremeno i ona ogromna količina snijega, gdje je veliki vodeni val u uskom Đerdapu učinio potpuno razaranje i to prvo naselje trokutastih uskih temelja je bilo stradalo. Ako uzmemo starost od 9000 godina i ono što sam rekao da je znanstveno utvrđeno metodama starost C14 metodama koje je primjenio u arheologiji, da je impakt u Kefelsu bio prije 8750 godina, a ovi kažu da je 9000 godina starost kulture Letenskog vira okvirno, znači idealno se poklapa katastrofa u Kefelsu, u Alpama, sa tim impaktom i moguće
prvim plimnim valom vode koji je potopio i stradalo naselje Lepenaca u Đerdanu. Tih 30 stupnjeva jesu posebni misterij zbog toga što je arheologija, arheolozi koji su radili na tome, oni su na ovomu trokutasnom temelju, koji zapravo proizlazi iz matematičkog modula, dakle, kompliciran temelj kao kružni isječak, uski na 30 stupnjeva. Arheolozi su taj problem zanemarili i zapravo rekli da je na tom temelju bila počivala na obična koliba. I ako pogledate materijale sa interneta, kulture rekonstruirano, ćete vidjeti kako su oni dali koncepciju krajnje neprihvatljivu da bi na tako misalnom temelju iz matematičkog modula proizašao takav temelj, oni postavili zbog obične kolibe. To uopće nema nikakve logike da bi se to napravili. I to je zamijetio beogradski arhitekt Petar Đorđević, koji je kradomnici iz hobija otišao tamo pogledati te temelje i kad je pogledao rupe oko temelja, jednostavno je uzeo elemente, ove štapove i zapikavao u te rupe i dobio je neobičnu konstrukciju koju vidite ovdje. No, jedan je problem kod njegove obnavljanje konstrukcije, zato zapravo kao stručnjak arhitekta na tom matematičkom modulu trokuta postavio takvu jednu konstrukciju, no problem je bio u tome što je on radio na 60 stupnjeva rekonstrukciju. A prvi temelj je bio 30 stupnjeva, a mene je to zabolicalo da ja na temeljem njegovih elemenata koji je on postavljanjem oko ovoga trokuta dobio ovakvu interesantnu građevinu na nastanku. Dakle, mene je zanimalo kako je to izgledalo na najdužem temelju, prvom izvornom, i zašto su oni prvo napravili tako uski temelj koji je, kad je objekat napravljen, kao što vidite ovdje, koliko je on uzak i dakle vidilo se da on nije praktičan za duži obiteljski boravak. Kultura Lepenskog vira trajala je oko 1000 godina i izgrađeno je dakle 6 terasa. Prva terasa je bila tih uskih trokuta od 30 stupnjeva. Sad je bilo meni važno pronaći uzrok, odnosno čega je posljedica taj trokut tako uski i objekat tako nepraktičan. I što je još interesantnije, iako su to oni sami uočili, ipak oni nisu odustali od trokuta, nego su po sljedećoj terasi posle te prve katastrofe proširili na 60 stupnjeva i nastavili dalje živjeti i ponavljati. Opet nakon sljedeće poplave razaranja, opet su gradili na tom bulju ti isti terasa podizali jednu nadvodnu zapravo sa temeljem. To je vrlo interesantno da pogledate tako sliku u knjizi Đerdanski žični, gdje sam temeljito prikazao mnogo snimaka, ti koji su to radili. Vidi se kao eskadrila aviona, a neki trokutasti ljetice kao što je ovdje, S-117, kao da je na nekakvom aerodromu spremno za poletanje. Ja sam u ovoj knjizi moji prikazao u drugom poglavlju jednu viziju, jednu hipotezu što se zapravo moglo tamo dogoditi, jer su arheolozi skrenuli pozornost na jedno udubljenje vrlo interesantne je naknadno istaloženog materijala, što izgleda kao da je nešto udarilo, palo unutra u obalu, da se zabilo. To je meni dalo poticaj hipotetičkog jednog stava da je zapravo tamo se dogodilo pad ljepilice koja ima tijelo u obliku ovog S-117 u 30 stupnjeva. Dakle, kod takve padavljena katastrofa, krila se polome i sve ostale elementi, obično ono što može ostati to je eventualno postane negdje izbijeno tijelo koje je prepoznatljivo tako uske konstrukcije. Po moje hipotetički gledano, to je mogao biti ovakva ljepilica od otprilike 30 stupnjeva, a naravno malo širije jest oblik modela X-33 koji je, od čega je, kako sam govorio, mogao omogućiti nastavak vaški trokut. Ja sam hipotetički dao jednu verziju približaja iznadzemaljske civilizacije u jednom asteroidu koje je sa sobom nosilo 18 ovakvih ljepilica koje su ljepile po 4 u grupi na istraživanju planeta Zemlje. Jer, ono što ćemo kasnije govoriti, pitanje je zašto se ono što sam zapravo propustio, a na neki način možda je i to pitanje nije niko postavio, zbog čega su se uopće pojavili na otoku Pagu kozmička ljepilica. Ja sam poznavajući probleme geološke sadržaje mineralne pojave tamo,
ustanovio zapravo da, budući su moji kolege vršili geološke istraživanja i pravili analize boksita koji se javlja na području iza Paškog trokuta, dakle od Žikljena prema Metajni. Tamo sam tijekom nekoliko godina sve dalje udaljavajući se od Paškog trokuta istraživati taj prostor, ustanovio negdje oko 30 lokacija gdje se nalaze kao džepovi na kontaktu eocenskih vapnenaca i krednih vapnenaca, to su taj kontaktne zone gdje se javljaju boksitni džepovi. No, međutim, zanimljivo je to što se boksiti na otoku Pagu su zapravo boksiti najbogatiji sa titanovim oksidom. Ako pogledate na kartu, ja sam kasnije ustanovio još nešto, da od otoka Krka, boksitna ležišta, preko Raba, Paga, preko područja Dalmacije, sve do Vrgorca, tamo gdje se također spominju neki krugovi i pojave svjetala kao leteći tanjuri. Našao sam u dokumentaciji zanimljivo da je zapravo tamo u zaleđu Biokova se nalazi najbogatiji boksit, najbogatiji sa titanom. Ali od otoka Paga, od otoka našeg Jadrana, što se tiče otoka samog boksiti sa otoka Paga su, dakle, između otoka najbogatiji sa titanom i to bi mogao biti razlog pojave kozmičke ljestvice jer titan je element koji se ne može umjetno napraviti kao ni zlato. Dijamante, da sada već odavno znamo zapravo da se mogu grafita stvoriti određenim tlakom u laboratoriju i umjetno dijamanti nisu nikakva više tajna. Dakle, to ne bi bio razlog, premda uvijek neko misli pa dijamanti su najskuplja stvar, to bi bilo najinteresantnije za nekoga da dođe izvana. Ne, to se može napraviti, ali zlato ne možete napraviti, niti titan ne možete napraviti. Prema tome, to je bio razlog, a pokazalo se iz kulture Sumera, da su tamo bio razlog odvoženja zlata sa trokutastim ljetvicama, što je se kraj Sečin opisao u knjizi 12. planet. Dakle, ovdje su na Pagu bio je moguće da je bio razlog, ili što mislim jedino mogući razlog, titanov oksid u boksitima, jer imamo iskustvo iz suvremenog svijeta kada su Rusi za vrijeme dominacije u Europi posebnu prugu napravili tamo u Češkoj i transportirali boksite koje god se mogli dosegnuti, gomilali čitava brda planine boksita u Rusiji zbog toga da bi mogli crpiti titan jer je titan kao metal, lak kao aluminij, a čvrst kao čelik i osnovni materijal za gradnju svemirskih brodova, svemirskih letjelica. To bi mogao biti razlog da je boksit bogat sa titanom na otoku Pagu moglo biti objašnjenje zašto se javio kod velikotustog čela, jer se iza toga vrha prema zapadu nema nijednog lokaliteta. Ja sam prešao i to naši dečki su u kartama jasno prikazali, koji su radili, koji su mi dali elaborate svoje na uslugu. Sam pronašao još 30 lokaliteta tih džepova prema Metajnu. Na isti način razmišljali o ovim sadržajima, međutim, ja sam upotrebio ovaj model S117 i u ovoj mojoj knjizi kao drugo poglavlje hipotetički razradio kompletno šta se moglo dogoditi u potrazi za zlatom u tim područjima i kako je došlo da se od jedan od 4 ljestvice koja je u grupama ljetila na tom prostoru Đerkova, da se jedna zabila u obalu i ostavila traga oblika 30 stupnjeva kao tijela ljestvice, što je bio povod da se na prvoj terasi, odnosno prvi temelj i prvi kuće, odnosno te nastavne grade na tako uskom temelju. To je jedino moguće objašnjenje detaljno za svoj pisanje prikazano u knjizi. Ne znam, do sada nisam dobio nikakve od arheologa kritike, premda sam pri kraju ove moje knjige Đerdatski šišmiš dao od Laure Badne, arheologa koja je radila sa vodećim arheolozima iz Beograda na istraživanju toga lokaliteta. Hipotetički sam prikazao pogled gdje su ufonauti koji su stradali u ovoj zrakoplovu, pri tom događaju kad se zabiju u obalu. I na lokalitetu Hajduška vodnica koji je 4. lokalitet, upravo na tome lokalitetu se nalaze od valutaka napravljene glave
svemirskih bića. Ne prije, na ranije. Što znači da je vodom iz lokaliteta Vlasac, gdje se moguće zabio takav avion, u Funauti bili odbačeni u Dunavu, odnešeni tek znatno dalje vodom i za strane negdje na obalu i tamo su, na tom lokalitetu su i lovci sakupljači hrane očito izvukli i kako su oni izgledali, tako su modelirali u valuticama glave, njihove glave. Na tome ja sam tu opisao kako je došlo do dematerializacije, odnosno gdje su kosturi tih ljudi. Jer na lijevoj obali Dunava imamo mnogo lokaliteta, pa čak i u Hadriškoj Vodenici imamo grobova sa kostima. Međutim, osim Lubanje, na lijevoj obali Dunava nisu pronađene drugačiji kosturi tih bića koji bi sigurno bili komparativno gledajući primijetljivi i različiti, obzirom da su to svemirska bića iz moguće ovakve letvice. Pa sam objasnio kao mogućnost da postoji mogućnost da se nakon pada njihova tijela brzo u našoj atmosferi rastoče u prašinu, u bijelu prašinu koju raznese vjetar. Kao što se spaljivaju tijela naših pokojnika i onda se bacaju recimo sa broda ili bacaju se na vjetar, raznese iz urni pokojnika. I interesantno, kada sam zaključio ovu knjigu, našao sam izvješće Laure Barne, arheologa koji je radio na tom lokalitetu, gdje ona izvještava jedno mišljenje, jedan doživljaj svoj koji ona doživjela kada je toliko bila impresionirana rezultatima istraživanja kulturno-etničkog zbira i kad su oni dislocirali dijelove temelja i zbog podizanja razine jezera Đerdarskog, oni su nosili na novo da spase barem nešto, pa su višetonske blokove prenosili tih temelja na viši horizont. I ona je bila toliko impresirana time da je noću znala izlaziti po ponoći i šetala s tim lokalitetima kao mladi arheolog, ali imala je očito nekakve čudne vizije da nije samo slijedila klasična arheološka istraživanja, nego je lutajući po brdima doživjela jedan fizički osjećaj jer je vjetrovi su jedanputa i na noći kad je ona šetala i tako razmišljala o tom problemu kulturno-etničkog zbira, vjetar raznosio bijelu prašinu, ali čula se čudna tutnjava iz Dunava, iako nije bilo nikakvih postrojenja osim onoga što je puno dalje, gdje je brana i tako dalje, što je daleko od tih lokaliteta, čula se podmukla tutnjava i dolazak vjetar nosi noćom bijelu prašinu koju je zasipala, sve je bila zasipana licem da se sramila vratiti u logor arheologa gdje su u šatorima spavali. Dakle, to sam ja citirao iz skinuto sa interneta materijal od Laure Barne i očekivao sam još i danas očekujem će se može javiti ako je dođe u ruke u moja knjiga. Šta se zapravo dogodilo? A moja hipotetičko objašnjenje prije toga koncipirano i složeno u poglavlju knjige, drugo, dakle, je moja zamisao da se zapravo su se dematerializirala tijela kosturi u prašinu koju je vjetar razmjera iz Hajdučke Vodenice, a ona upravo tako nešto kao službeno arheolog doživljava u svojoj viziji, te noći doživljava kao bijelu prašinu koja se raznosi iz obale Dunava iz nikakvog razloga. Materija koja je ne zna otkud se pojavila. To se dogodilo, možete to pročitati. To je mene sigurno impresirao, ja sam skoro kompletno to citirao pod masnim svojim. Malo nas, ali smo čestiti planiranje odmah biti, kažu se naše naroda, ne? Ova treća tema će biti zapravo i znatno kraća, jer ja sam između u svijetu arheologije za kulturu sumerskog vida odabrao autora Zepeja Čičina koji je pisao knjigu 12. planet. Tim više što je on u 13. pismu Sumera pročitao mnoge stvari koje su komparativno vezane za Paški trok. Prvo, ono što smo već u uvodu govorili i pokazivali, to je ovaj Feničanski novac, gdje imamo kompletno postrojenje, zapravo
i spominjao dva sunca. Tada nije znao priču o 12. planetu i nije znao objasniti ono što je učinio naknadno za kraja Sićin, čitajući 13. pismo Sumera. Dakle, ovdje vidimo iznad ove trokutate ljestvice koja je podudarno identična, gotovo od 30 stupnjeva, pa i ovaj trokut Kuturete Sovira. I ovdje vidimo dakle isto ljudi u ispraćaju, takve ljestvice vertikalno postavljene pri poletanju kao ovaj isti i slično NASA danas eksperimentira. Ova dva sunca očito su prikaz te dvije zemlje, naša zemlja i zemlja 12. planet koja se svake 3600 godina približava našem sunčevom sustavu, odnosno našoj zemlji i tada se ostvaruje mogućnost zbog takve blizine da se može komunicirati sa ovakvom trokutostim ljetricama koji su najpodesnije u atmosferskim prostorima planeta, ali obzirom na usavršenost pogorsnog goriva, s čemu za sada NASA ozbiljno se još muči, gdje nema odgovarajuće gorivo za ovakvu ljetricu, ovi ovdje koji su kopija nečeg što su vidjeli u području Mezopotamije, odnosno kulturi Sumera, očito da su to ovladali i drugačije gorivo imali, pa su se mogli bez problema komunicirati između jednog i drugog planetom s jedne i druge zemlje, kretajući se i onim prostorima gdje nema atmosfere. Iako smo već rekli da ovakvi trokuti, iako bez kriva sa mnogo više paristabilizatora, vođeni preciznom elektronikom, mogu uspješno letjeti i komunicirati. Poanta ovih ljetvica i pojava u području kulture Sumera, odnosno Mezopotamije, svake 3000 godina za kraj Sićine govori o tome da su poznati skokovi u evoluciji kulture Sumera, baš dolaskom te svemirske civilizacije i kontaktom kada su komunicirali s ovakvim ljetvicama i on je navodno u 13. pismu Sumera da su odvozili zlato sa područja Mezopotamije, odnosno mi znamo da je još iz povijesti Egipta da su tražili zemlju bogatu sa zlatom. Tako da su se karavane iz Egipta upućivale pa čak i morskim putevima prema jugu u Africi, tražeći ležišta zlata, podije koji su bile potrebne u vreme Egipta, faraona i tako dalje. U ovakvom trokutnim ljetvicama se treba slični tvrdi da su odvozili zlato, jer kao što sam rekao, zlato se na godinu nisam napraviti. U kulturi ljetvicskog vira, dakle, prostor je bio Rumunjska. Na Paguje su to bile boksiti. Ovdje što se tiče Paga nisam rekao, a imate ovaj uzorak na stolu, to je boksit. Boksit originalni. I ovdje vidite jednu šljaku. To je ta rimska šljaka od koje su Rimljani, ne poznavajući tehnologiju elektrolize, nisu znali za izdvajanje aluminija, nego su samo izdvajali željezo za svoje radne potrebe, što kaže i tako dalje. To je recimo ta razlika koju možete vidjeti na lokalitetima, pronaći kao uzorke ako se nađete na otoku Pagu. Kod ovog slučaja kulture Sumera, pojave ljetvilica bliske lokalitetima Feničana na obali istočne Sredozemlja, kako je to bliskost povezuje zajedništvo neosporno koje uključuje da se doista događalo jedan utjecaj inozemaljski sa ljetvilicama koji su doprinijeli evoluciji društva kulture Sumera i na taj način dali na znanje kasnijim istraživačima koji će otkriti nam tajnu zbog čega su dolazila svemirska bića kao osnovni razlozi na neke lokalitete našeg planeta. Kod slučaja stvaranja izabranog naroda Mezopotamija, dakle, bila je utemeljena kao prostor civilizacije koja je imala kontakte i dobrane razloge zašto se kontakti događali.
Egipat je imao svoje razloge, ali prostor prazni na koji je ostavljen bio i opisan u Bibliji kao prostor za izabrani narod i se vidi da je problem između civilizacija i evolucije društva u takvim sredinama pokazao negativne trendove i dolazile do potrebe da se između tih praznih prostora Mezopotamije i Egipta stvori taj izabrani narod koji će nastaviti lozu jedne svemirske civilizacije koja je u to vrijeme u skokovima, odnosno skokovima uzelo na evoluciju kulture Sumera. Svaki 3000 godina je prepoznatljivo vrijeme kada se dolazilo do tih promjena koje je navodno za kraja Sičin temeljito obradio i prikazao na 12. planetu. Ako pogledamo u astronomske podatke, onda možemo vidjeti da u slikovnom prikazu astronomskih podataka iz kulture Sumera možemo vidjeti koliko su oni sukladni sa problemom asteroidnog pojasa i novim spoznajama koje su snimljene nasljedne ljestvice, odnosno američke ljestvice koje su bile upućene kroz sunčev sustav, kroz pojas asteroida i koje su dosegle područje Saturnova planeta i njihove satelite. Primjerice su otkriveni jedne spoznaje koje su zaprepastile astronome, a što je danas još uvijek znanost o tome dobrano šute, odnosno vjerojatno je za očekivati da će se doskora informacije izaći na vidjelo, a što je obznanio suradnik NASA, koji je inače profesor Sidonije dao obznanio na onu glavu, na piramide koje se nalaze na Marsu još 76. godine, što je snimljena prva ljestvica koja se uspjela dosegnuti Mars. Ali u to vrijeme još uvijek je bilo previše sumnjivo ta priča o toj glavi i o naseljavanju Marsa, odnosno o tragovima koji se nalaze na Marsu kao danas našim očima gledamo arheološke lokaliteti koje ima zapravo i na mjesecu. Tako da dolazim do jednih posebnih spoznaja iz vremena evolucije ovih civilizacija, obzirom na ostvarene kontakte o kojima sam govorio još u početnom dijelu kao uvodnom, da zapravo razlozi su vrlo različiti od utjecaja moguće različitih civilizacija, dok jedne postupaju na jedan nama skoro klasični način, obzirom na oblik letilica, druge postupaju na posve drugačiji način, na drugi način komunicirajući sa pripadnicima našeg svijeta, tako da dolazimo do nekih teorija i alternativnih znanosti koje odudaraju od klasičnih metoda, kao putovanje kroz vrijeme, kroz teleportaciju i druge alternativne smjerove s kojima se danas bave mnogi istraživači. Događaji koji su se i meni izbili na otoku Pagu i o kojima sam već ranije govorio, su oni koji upućuju da čovjek mora biti spreman na evoluciju, na biološku evoluciju, pored tehnološke, gdje će jednog dana ljudska vrsta biti nešto kao perpetuum mobile, kada će, gledajući, recimo, kao što danas gledamo na televiziji, kada vidimo neku kuhara dobro radi, dobro jelo, onda nam se pobudi želja za jelom. Tako mnogi pitaju kako onda svemirska bića koja nemaju usta, kako se oni hrane. Dakle, tu je odgovor jednog sustava perpetuum mobile, što kaže da vizualno pobuđuju kemijske procese u organizmu i na taj način, kao zatvoreni sustav hladnjaka kod automobila, ostvaruje ukaženje gladi gledajući nešto u svojoj životnoj sredini. Dakle, to je onaj problem ljudi u kulturi etničkog vira koji su bez usta i na ovim statuama, odnosno idolima koje su rađene od Posti u Francusku još daleko u palo vrijeme, odnosno u paleolitiku, gdje također pića su prikazana bez usta. To je jedna forma biološke evolucije stvorenja, a paralelno koja zapravo može
može ići, premda u velikom zakašnjenju obzirom na tehnološku revoluciju. Tehnološka revolucija puno je brža nego revolucija bića, premda mogu biti utjecaj direktno genetičke mutacije koje sam prikazao u svojoj trećoj knjizi, gdje je moguće da su u skokovima utjecaja genetičkih mutacija doveli do pojave različitih oblika života i stranputicama, kao što su recimo dinosauri, koji su očito greškom se razvili u takve oblike da su izmakli kontroli genetičke mutacije i zemaljske utjecaje, odnosno manipulacije sa genima, tako da je došlo neophodna potreba za uništenjem takvih bića i izloženih zemaljskih prostora i vremena za razvoj sistema, što sam već govorio u uvodnom dijelu. Tako da moramo biti spremni da će ljudska vrsta zbog smanjene potrebe fizičkog rada i slabljenja muskulature tijela se pretvarati u oblike kao što su recimo ovdje oblici prikazane u ovim skulpturama. Tijelo mršavi, smanjuje se, glava ostaje, oči bilo je sve veće. Dakle, to su ti evolucijski oblici zbog načina i prostora u kojem se nalaze stvorenja, primjerice širom svemira od sasvim drugim možda uvjetima, vječnih putovanja svemira i ljetnicama koje su bespovratnog tipa, kao što je recimo Arthur Clarke prikazao u svojoj Odisiji 2001, kada je dao naznaku da se neki objekti, kao što su sateliti Saturna, dali su mu ideju da su takvi zapravo tijela kopirana, jer Saturnov mjesec Japet je zapravo konstrukcija, kao što ste vidjeli na ovom slikama na panovu, konstrukcija ugljika C60, to je zapravo fuleren, koji ima mrežastu konstrukciju, što je ljetnica Cassini snimila i vidjelo se da se zapravo njegovo okružje je ravnih površina kao nogometna lopta, 6 puta 5 puta, što znači upućuje zapravo da se radi o mjesecu Saturnovom koji je umjetnog porekla. Isto tako Enceladus je jedan od najpravilnijih mjeseca u sunčevom sustavu, potpuno okrugli, savršena lopta što nijedan drugi objekt nije i tim više što je on potpuno šupalj. Iz njega šipaju veziri jer on zapravo ima okružje koje je pokrenuo sa snegom i ledom i tu se zapravo zbog temperaturnih razlika dolazi do pojave oblika gejzira koji se neće poznati na zemlji u pojedinim prostorima. Dakle, ta dva mjeseca su moguće tijela koja su ostaci posjećivanja sunčevom sustavu nekih civilizacija i svemira koji su imali mogućnost stvaranja takvih velikih golemih tijela koje su tako velikih promjera da su zapravo u našem sustavu promatrani kao prirodni mjeseci. Međutim, izgleda da će se s tim spoznajama morati zaključiti da je teorija o nastanku planeta i zapravo objašnjenje kako sateliti pojedinih planeta nastavili kako su nastali, da će morati pasti u vodu ili će se morati potpuno prihvatiti činjenica da su to zapravo ostaci pojedinih kompozicija za svemirskih brodova koji su na pojedinim putanjama ostavljeni da kruže kao jedna odskočna daska za međuplanetarne letove, odnosno za povremeno posjećivanje sa takvih tijela da mogu skraćenjem relacijama i jednostavnije doći do Zemlje i vratiti se natrag. Dakle, ta dva tijela, Japet i Enceladus, su za sada prema najnovijim otkrićima upitna da li su prirodni, odnosno pokazatelji su tim više što Japet ima zaštitni magnetni pojas oko sebe i radarom, kako je snimano, došlo je do njegove odbijanja radarskih zraka, tako da se dogodilo što se zapravo spoznaja jedna koja je vezana za ovu letjelicu zbog fasetiranja okružja ove letjelice, ovog aviona, koja je rađena na principu disperzije dijamanta, što sam također prikazao kao prilogu u mojoj knjizi, ima istu koncepciju gradnje na bazi mreže molekule C60, odnosno fullerena koji je podnosi inače u kemiju.
da u budućnosti, zavisno o uspjesima NASA, da će se istim takvim ljetvicama kreniti dalje u svemir. Jer ljetvice, inače, po konstrukciji oznakama koje nose X, to su ljetvice koje su namijenjene za svemirske istraživanje. Evo, ali za sad ne bi mnogo davio, možda još neko pitanje ima, pa da opet napravimo jednu malu pauzu i nakrenemo prema programu na ostalo. Evo, ako nema pitanja, samo da još kratko ponovim. Sad znači napravit ćemo malo dužu pauzu do 7 sati, pauza za večeru. Pozivamo vas sve prostorije kluba mladih na Roštilj. Šuti snimi. Šta nema? Pa šta? Da se snima, 10.000 kuna već kamera. Nema. Da se do na 2 idiota kad gore dođe. Šimaraj. Jebi govana u piću govana. Ma. Nema prava. Za govana. Dobro, malo je već. Daj beži. Tvori prozor je. Jeba mi se da šverera. Kable. A vi se ne vidite sunce. Idemo dolje. Vidite, ovim putevima mi moramo ići dolje. Svjetlo. Sada otvori. Da mi je malo vas. Ko je? Pa kako bi ti to napravio drugčije? Sad ću vam pokazati druga Tita. Drug Tito je još uvijek živ.